tal fatu se whapoponga o tala mai Australia re radio Samoa le nei au auli. Walo ia nei le veo New South Wales ma stete mulimuli o Australia e whaatangai le tūlanga leo le tuu le whaitaria tangata ua awhia ngase tinga ina po le taimi e whaamutai le soifua. O pasia i le soi le upper house le pili ua whaatula whanui nai le voluntary assisted dying i le mai o se whinaunga umina whai le mauta i le mata upu. O le tūla whono e luas fultolu pālota na ioina ma sifuru lima e au e se aina ua o atu le vainuanga o le pōwhinaunga i swinga i lalo lea tūla whono. Sa tūlava le avanoa le leipa ma le liberal i o la tūsu i whai ei pālota i a la tūlava whiriwhiringa pe ona whailoa le ala ta fitu. Ua o whaatasi e lua New South Wales mai si stete o Australia ua pāsia i fo i le tūlanga e mai se lava mō tangata ua tinga ina tele ngase mai la tau e awhia i tinga ua le ma whaiona fo i e tong fitinga ma tau singa e whaia iai. Ina ianga waal tangata i lalo lea tūla whono te tauna sifurwalu tausanga ma siri atu i a maa o se tangata sitiseni Australia. E whaisi tele wa iei ngai te tauna au sia whato a ma whaiona anga wa ai lalo o leitu e ngā tūla whono. O lo iei papo lenga le tūlanga la matio le soifua i tangata mai la toe whaafuina ta avale le tu ainga le Mercedes-Benz le walapta ia nei e ta ofi le toe whaonga ino ta avale no o se whaale tonu uari ae. O lo utu ina mai nei ta arusanga e toe whaafu i atu ta avale whaapea pe amare sifuru fitu wafe ono se lau wale sifuru fitu ta avale lo au fiai o le tu ainga le mai le lua fe sifuru lima le lua fe sifuru tolu. Fai mai o le whaatonu o ta ofi, o le whaale tonu o ta ofi, ma ua iei ni whaamatalanga o ta uai ono iei whaale tonu e alia e mai iai, pe a whaonga ina pea mai uina haa fiai se soifua. O le wala au ma le company na ia ta ofi nei loona to e whaonga ta avale, a e whaafu i atu ina ia siaki, ma ia fo ia le whaale tonu. Ua fola le soi New South Wales le solo te a whaia o ngā siria ma le se fulfitu wafe, ma le au whai ngā nuenga ia o ngā kātoliko le ACT ma New South Wales le arua fuafua mo le vai a safou. O le whailau tuse le uni le Independent Education Unit Mark Northam na ia tā ua o whaia o ngā mai a o ngā lima se lau whase fulu le ekalesia o le aanga i ese mā lātou ngā nuenga mo le luas fulfai tūla a mata le aso luas fulfitu me. O le solo te ua whaia le mai, o le solo te whaia o ngā wa o ngā whalawa i tele New South Wales, le ana whaia fo i le māsina nei matālasanga i naire si teo lātou tutongi i le 25%. E reo tā ua se tari le matanga renga wa o ngā le whaasisiranga ua whairoa, o le amauti noa le a fia i fo i o ngā le whanau i le vai so fou. O lo iei se whatasinga tele o lo whaia me le pone o le temine ia te atuai le tele o le mau wha mataranga mai tangata i mana o ngā tū mau, ma o lātou a inga ua whaia e whaasanga i mea ua ave sea mai fuafuanga ale NDIS. O le whatasinga po le rally leo lo tu whatasia le Every Australian Counts, wa sāwa wari mai ai mai le ofisa o le NDIS, anga i atu i le Administrative Appeals Tribunal. Whai mai la lātou mau, o plans po fuafuanga i lalo le NDIS, o whaafua se i ona whaamuta e unoma se mafua anga tatau, e whaairoa atu ia i lātou. A o nisi fo i taimi o mata upu wa mai ona whina wina ma i o ina le whaatupeina a ua toi whaamuta. Whai mai ua toa tele lo ia, ua wha whai ngā ruenga ina e whinau i mata upu nei, ma a piri whaai unga ua whaia mai i le NDIS, e au whiai nei tangata e iei mana o ngā tū mau. Ma le tala mulimuli a toi titi hi waafe le tupena maua e leo ina ua pu e ina mai ia seri i mai le Central Coast i New South Wales fai mai e tele storage units ma se fale i Umaina i le tū leo sini na su eina e leo mai le fai tū fo i o boi i le vai asa nei ma maua iei reri e tolu su fitu tau sanga lea ua pu e ina o tau mo fai e sola. Ta ue leo pea ma le tolu sa lau tolu su valu wafe le tupena maua i te tonu le fale ma le isi lima se lau lima se fulu ono afe o tupena maua i storage units ia fa te seima tupe mai fafo. O whaeroa mai o le neia ri i mai le UK o mōria i mōrianga whaasolu tū rā whono e lua tu sai o sa i ringa na whaia e leo. O se teimi o le aso o fuafua tu da i rumor whaamsinonga i Gosford ana te ena rana tāra sanga e te tala i tua. O le vai ngā tupe a toe toi titi iwa se lau wafe pe o na tā ua ma o lo whaataria se whaapoponga o ripoti mai lea mata upu. O tala nana radio Samoa mai Australia ni nei au.